Welcome to the Harvesting Wisdom podcast. Together we explore the vast landscapes of life, delving into the rich soil of experiences, sowing the seeds of curiosity, and harvesting the profound wisdom that each episode unfolds. Another podcast here in Mongolia, and we're in the steppe area. We're out of the Gobi, so we're actually close to Ulaanbaatar. Here? And we're about to interview some pastoralists that are still living off the land and operating their family farm. Come and join us. Okay, I introduced yourself. Thank you. Ourselves. Okay. Do you want it by name or just in generally? Oh, We can introduce our names. Diana. Энэ хүний нэрийг Диана гинэ. За and Mike. Майк гэж нэртэй хүн. за Can you tell us about yourself? So when were you born, your name, and your family? би одоо насаараа марчин явлаа даа. Одоо энэ нутгийн хүн би. Одоо миний хийж явсан ажил марчаа би. Одоо юу хонь чун байлаа дуучин байлаа одоо тэгээд хөл ажил хийж яваад малын төлөөл явлаа да. Тийм л хийж явлаа даа. She horse also worked in the brigade for milking of cows. And what is her name? What's her name? Таны нэр алдарх юм блэ? Алтан цэцгээ. Алтан цэцэг. Alton Tsitsik. And what year were you born? Таны нас өдөр хэдвэ гинэ? Одоо 70 хүрч байна. Around 70 years I have now. Okay. Maybe 70. Never ask a woman how old she is. Yeah. Since the Soviet time, she's been doing this. Has she been mobile or working in one camp? Одоо нэг Монгол өвчөрөж явдаг гэсэн чинь 3 цаа одоо ч уухт нь муудсан болоод хэвчүүд болоод тач байна. Мөрөөнөд ханы хариулал явдаг гэсэн. At that time, Одоо дутандад машин мөчгөл. at that times, most all herders use it, horses as a transportations and be mobile more than nowadays. Nowadays, people switch it to the motorcycle and using a car for transporting the gear. Okay, and that's in the last 10 or 20 years, or? Энэ загтэрээс очиж юм уу? It's starting from the market economy when started. Is when it started. And Машинаар хариулаад. So nowadays, Одоо их мөрөнд дүн байхгүй ч. nowadays very rare people who use horses. right. Энэ хүн миний ах. This is person. Тэр my миний brother, төсөн дүү. and this is my Энэ sister. The family. What are their names? Таны нэр алдарх юм бэ гинэ? Даадарч. Даваад орч. Duwadar. Таны мөнгөн цэцэг. Monkun Tsitsik. And how many brothers and sisters are still living in the same area? Is it the three of them? How much of the family is still Манай together? гэр бүлийнх нь гэхэд одоо ах トゥ сэрхэд хідүүлээд одоо та гурвал өөр хүмүүс байдгүй гинэ энэ. Нэг дүү байгаа. А? Нэг дүү байгаа. There's one more younger. One more of you. Yeah. Okay. And children? Тэр манай дүү ирээд нэг 2 хоног чинь 2 хоног чинь үү. Тэр манай ах тун ирээд одоо тэр энэ жоо хүүт болохоор энэ хот руу орч чинь хүүхдүүд тэр очиж тий. So my younger sister just 2 days ago he came here. My brother usually stay over summer with me in the countryside. And when it comes to winter, he go back to the Ulaanbaatar. So they live in the city. And that lady said that over we was from our mother 8 children. 8 children. Okay. And how about children of their own? 5 хүүхэдтэй. I have a 5. Та 3. Oh. Та 6 boys I have. Oh wow. 5, 3, and 6. How many are still involved with this lifestyle? Манай вант малти манай багвант. Youngest Би son is багвантайгаа байдгийг. Okay. Is he nearby as well? Одоо энд байгаасаа ийшээ юм дувчлаа. yes, he lives Okay. here. He just went out
байжаасаа явна гэсэн. Тэгээ би одоо энэ хоёр Okay. энэ жахоо тоноо явна, энэ ахаадаас удахгүй явна. Тэгээ би одоо өвлийн цагт болохоор зэрэг хүүхдүүд нь сургуульд орсон төвдөр. Тэгээд 5 дахь өдөр иртий. Тэгээд 5 дахь өдөр ороо ирээд хагасны өдөр өндөд бүтэн сайны ороо буцаачтий. Тэгээд аюулаа юм 5 дахь өдөр хүртэл аюулхнаа. Манай дүү малаа малтий. Бүхэн малаа. Тэгээд дүү ах нь төвдөр байдгийн төвдөр дандаа ажилтай. Их шинтэн дандаа өмтэй. Нөгөө дандаа өөрсний даас ажилтай тэгээд. Тэгээ одоо өвөл болохоор аюулхнаа байд юм аа бол. Яг үгүй би бол одоо цайгийн чанд өгөөд гал тоогийн өгөлтэй гэр ор яач хийгээ суун. So my oldest son is working in the Sum Center, which is capital of the canteen. Okay. But other children are living in Ulaanbaatar, going to school. My youngest sons and me were looking after animals. And during the weekends, my children's coming and helping to us. So coming on Friday and leaving on Sunday evening. Okay. Otherwise, we stay along with my son together, and I was cooking for him, and he's look after animals. Okay. How many animals now? 나 아또원 후루원 허냐마. Хэдэн адуутай вэ? Хэдэн хүртэй вэ? Олон байт юм аа. Нөөцөө нүлэл хэдий бэ? Олон байт юм. Бидний 2 3 6 нэг 10 гаруй 20 цоо таарын 20 гаруй юм уу таны 10 гаруй хүрс агаад сувтраад. Богмал хиттэй танах. Богмал одоо нэг нийлээд ямаа хойны нэг 7-800 юм баг юм байна. So she's saying that around over 30 horses, around 20 cows, and 700 sheep and goat. Wow. So quite a large Yeah. group. Have you noticed the difference in the steppe, the vegetation, the grasses over these last 30 years? 인기도 뭐엔 나가 뭐 갖고 있어 가라고 나가 뭐 인기 뭐 아니 뭐라 이제 오라고 두살 다운살 와서 뭐라고 인기 뭐엔 So this year, 스킬 못해 pasture of vegetation is very bad because on April, May we didn't have the rain. ер нь 30 жилийн хугацаанд ямар байна вэ? 어떤 못하든 딜딜 못하든 So regarding the over 30 years, from each year to next year, the pasture conditions getting worse. Due to a lack of rain and to hotter conditions? Энэ одоо нөгөө юм байхгүй зун гэж байхгүй юм шүү. Зун байхгүй хавар намар юу амааш. Тийм л юм шүү. Одоо тийм л болсон юм шүү. So I don't know exactly what the reason, but in my opinion, I think the reason of that is the climate change. We don't have now good summer or winter, only spring and fall season. Was it like this under the? 같은 바이옴이 저렇지고 사이고 못하다서 딜딜 못하다 했어. 그래서 후진 너도 못해도 못하고 Also, a lot of springs dried out. And she again repeated that from year to year, getting worse and worse. What does that look like in terms of the length of the grass? Like how high did it used to be and how is it now? Or like if she could describe what that means that it's getting worse and worse. 또 어떤 어떤 비슷한데 Урд нь ямар байсан? 어떤 쪽 аваа байсан. Аваа гэд ямар байсан гэж нөгөө хаан хаддуусаад ийм хүү урдгоос юм хөө. Одоо үүсгүүд ингээд байхгүй юм жоохон. Тэгээд энэ үүд нөгөө засгүй өнгөдөг үүд засмас ороогүй гайгүй үүдсэн. Тавар нь
өсөө нөгөө бороо ороогүй. Одоо тавтал байхаа. Тэгээд цааш юу зурх ус муутай. Одоо жоохол юм байх шүү. Ингээд хаалт байхгүй. Used to be before we been able to cut the grasses and was very tall. But nowadays we're not able to do that. Last year winter was warm, no snow, and maybe that's the reason why the soil doesn't get moisture to grow, and that's why we had a harsh summer, and that's a reason why this. So you said you used to cut the grass. Did you then save the grass as hay for the winter? Тий үүдээ ашигладаг одоо үүд хавар ашигладаг байсан. Одоо нэг уус аваад эндээс исэн үсийг худалдаж авч. So Тий. yes, we. Энэ ийшээ үүдэх сайн ургасан юм байна. Тэгээд тэрний хад үсийг одоо бодлоо өвс худалдаж. But nowadays, due to not possibility to cut the grass, we have to buy grass. Okay. And how has their herd size changed? So, they did the privatization. They probably got some from the government. And then how has it changed over the years? Өсчил яг өсчөөсөө додоолоос өсчил байна мал бол тэгтээ бас гिचүү гатуу хаврын цагтууд бас гिचүү ихтэй тул мал авах чинь бас их хатуу үүдүүд гिचүү энэ өнгөрдөг хавар бол гайгүй сайхан байна бас гайгүй манай энд бас нэг жоохон гайгүй оролцох юм амар тутаагаад байлээ ч одоо өдний мөдөд чинь бас гайгүй орсон мал Of course, the number is increasing, but there are some times when, due to cold winter, some family have a loss of animal, or even in the spring, offspring have problems. Right. But luckily, in our area, was good, so we didn't have big losses. Okay. So in generally, yes, the number of increasing. Okay. So for your family, as obviously you are using meat for the family and dairy products. How much is sold and how much is used? Noos бол ахаа үзчих. Мадаа ашиглаж ахаа үзчих. Уун одоо нэг ноолор бол яг удаа нэг хаврын тагт ноолор л байна. Ноосыг бас ахгүй. Тий. Юусоо тэр хоньны айсуу мөрсөглөж ахаа бийчих шүү дээ. Ахгүй. Малын хөвөр авдаг ус одоо авдаг юм. Богоо хөвөр ахгүй. Оны одоо нэг айсаж ахгүй юус ахаа бийчих шүү дээ. Нэг лугасаа зүг таг. Тий. Nowadays, a lot of livestock product has not been possible to sell in the market. Манай чинь одоо Mainly would be in spring cashmere, but they're complaining that the wool or skin of animal is not being able to sell. Right. Why? I think there's an export issue with China, right? So they Яагаад авдгүй бол хөдөлж болдгүй бол ашиггүй. Мадууд юусоо тэгээд юм штэ. Юм ахгүй. Ганцхан нэг ноолорын тагтад аваа байсан чинь энэ гэдэг бас мууд багш үү штэ. Бас доошо буугаад байна гэж хүүхдүүд ярьдсан штэ. Тэгэхээр аваа авчаад сүүлдэн тэгээд доошо буугаад байна 100 тэгээд доошо өвчлээ тэгээд цаад. тэр арьсан яагаад юм бол гадаад зарч та болж чадах юм болов та бүгд маань зарч чадахгүй юмс цаанаас авахгүй байгаа юм болов ямар ч тийм Танаас ер нь авахгүй байгаа шүү дээ. Гэтний жил болж шүү дээ. Олон жил болж шүү дээ. Өдөр хаяа. Арьс Энэний чинь юм гэж бүр ингээд хайрч. Ноос үгүй дахгүй. Ахгүй ноос чинь юу ахгүй. Өдөрт аавын гинэгээс нэг яаж авсан зугаар. Ски хийдэг хүн ерөөс авдаг. Байх. Ски хийдэг хүн ч байх. Тэг гутмот чихгүй уутайхаа хоргоны ноос авдаг шиг одоо юу байхгүй. Манай энэ дүн байж үзэн байхгүй. so the Одоо тэр хоньны айсмаас ахгүй. Ямаа cashmere price is going down in some of years. So the price for some good is not stable. Some of goods used to be in the past been possible to sell, but nowadays even in market not buying, like skin, sheep skin, How recent is and that? or wool, sheep wool. Is that like a recent event, or has that been
Is the price been going down since, you know, the privatization happened? Одоо мэдгүй уг нь гайгүй л өчөөд устдаар болж идэх үн хоньны альбаас ч овоо үнтэй авдаг овоо байдаг гэсэн чинь одоо нодлон 2 жилийн цаас авах хэрэгчлээ шүү дээ. Яг мад идэн асантэй хаягдахаас дараа байхгүй. Just regarding of the sheep's meat. Яманы яшиг нь одоо 11 сар гарч жилийн аавна. Гэхдээ бас голноо баг байна, том байна. Маягд байна. Тий. So just using the meat is all. Тэгэхээр гол та нарын борлуулж байгаа бүтээгдэхүүн махал юм бидтэй гэнэ. Тий одоо махыг ч нь одоо л жоохон өсч явуулаас манютийн одоо дооны цагт одоо яг хүүхд мөхт орно 9 сар 8 сар гараад ирэхэд амар багсч дээ. Манай малын чинь хамт аваад одоо өсч ийн гэж ярьж байгаа. So Тийм манютийн зүг selling meat, but there is some period, especially before end of the summer, in August, the meat prices went really go down, and then nowadays I heard it's going up again. But in the time when we needed a lot of money cash to buy, the price for the meat was low down than we expected. For dairy products are pretty much produced year round, but for meat, do they have a period of time where they want to sell the meat, or is that year round? How do they determine that? яг одоо эдэн хүүхдийн юм аав биний хэдэн тэтгэр авт тэгэл одоо хүүхдүүд одоо мартны дээлмэл яа аав. Одоо тэргээрээ бол энэ хэдэн хүүхдэл болдоо. Ага маха хизээ зардаг вэ гэж асуугаад. Махаа юу? Хоньоо нэг мэдгүй 100 хэдэр өглөө, төлгөө нэг 120-оор өглөө. Хоньоо нэг 150-аар өглөө гэдэг. Ямаавд нэг 100 муугаар өглөө гэдэг. Өсөд ирээд ахвар тэгсэн. Тийм л чам. Хизээнээс та жилийн турш зардаг үе нь яг аль үед байдаг юм бэ тань? Оолон доошоо ороод идэх шүү дээ. Зардаг маха хизээ зардгийг та ер нь. Манай яг махаа хөвд маанд мадал. Тий, мала. Анд мадал одоо тэгэл төлгүүл нэг 120-оор өглөө гэдэг. Мөнгөний хэрэгтэй болохоор. Тэгээ цаашаа явахад энэ төв эднүүтэл гэх юм шүү. Одоо готод тустай айн мах үнэтэй. Манай үтэл чамхад Specific timing, it's depend of the when we needed demanded cash or for certain purposes, like for the school season, or we needed to pay some loans, Okay. or we needed Yeah. and then before that she described that we not sell by meat, we sell by animal. So and then price, she described Right. what price was for Okay. each animal. And that goes to different things, whatever they want to use it Yes. for. Can you talk about the motivation behind increasing the herd sizes? So is it because prices are getting more expensive, or like what is the cause for why it's increased so much? одоо яг нөгөө хүүхдүүд чинь юм ш. Хүүхдүүд орно одоо яг тавьчих үед нь л одоо тэр чинчүүд гэдэг усуд нээд авах тэр усуд амаарлаа. Тий. Надаа хотоос ч юм надаахаас хүн ирээд ченж гэдэг усуд дуудсан юм билээ. Тэр айгүй самд аваа. Мартин тэгээд яг хөдөөний маньч чинь хүүхдүүд юм уу ч гүйлдэг. Тэгээд энэ цааш болоод малаа өгөөд тэгээд хүүхдээ уфтаад ороод одоо тэгээд гуйлмуудын үн чи аймаа хатд юм болон аймаа өртөж шүү. Одоо мөн юм гэдэг юм. Одоо нэг тэр болдоо бензин болтгоо өглөө гэдэг чинь. Бензин засаж чинь. Let's say for the flowers is increasing, or petrol Саятан хизээ cost болоо is нойтон болоо. increasing. Тэгсэн. Өсөн болоо. On top of that, Саятан болоо гэдэг. the Тэрнээс доош бууцсан байд юм. the other reason why the interest is to increase, also the middleman is role. They come into us and buying very low prices, and that's why also it's reason. I see. We talked about when the Soviet era ended or the collective ended. Back in those days, they'd separate herds quite a bit. So one family or one group would be in charge of milking, or one would be in charge of Specialization. cows, or that process. Did they see that as a better process?
then now they can get a diversity of animals. Is that better or harder? Тэр үчи болоод идэх гэсэн шүү дээ. Малдаад одоо малдаад нэг хойно хариулахад 60 мөнгөөр хариулдаг гэсэн. Тэгээд тэр авсан цалингараа бид болоод явдаг гэсэн шүү дээ. 70 дон, 80 дон. Тэгээд одоо болсон ч мэдхгүй. Малдаа хүнд мөнгө цаас байхгүй. Тэгээд энэ чинь бодоод манай хүүч одоо юм хийж байна. Нэг мал ингээд хүүхдүүдтэй хоогод өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг эсний хүүхдүүдийн малыг харж ил гэсэн. So she's saying that in the past was much better. Even we've been paid for this job. But nowadays not, and we actually controlling. And it's on top of that, she just mentioned that she's actually looking after not her own animal, but mostly children's animal. Because when children, she give it some of her property animal to the children. And they're going off to work in UB, so makes sense. Does she see an end to this lifestyle? Одоо видео бас хэцүүлэний дуутчих. Яг манай баг хүү одоо энэ ах одоо дүү нэр бүгдний малын өрөө малтаад авч яваа ах мах нь бол одоо бүгдээ ажилтны төвдөр ажил хийчихдэг авдаг. Тэгээ миний хүүч одоо малын малдаад манайч одоо 1000 гэдэг нь одоо 3 жилийн өмнө 1000 миний 1000 боллоо. Тэгээд нодлон одоо аймгийн марчуур ямар авах хэрэг болсон. Одоо энэ жил яах юм мэдгүй манай энэ баг хүүд малалж явдаг. Малаа өрөө малалдаг. Яг ах мах нь л тусалж байгаа. Тусалж тийм. Засгийн мал байд юм. So she says Засгийн мал байд юм уу? Засгийн мал байхгүй. Одоо засгийн мал байхгүй ч дандаа хувь. Тийм шүү. Юу дээр үеийн засгийн мал энэ байхгүй дандаа хувь болчих юм байна. Тэгээ ямар санаа нэг миний хүүч одоо 30 хүн хариулж байгаа. my older sons and other relatives, children's coming and over the weekend helping. And even she mentioning that 3 years ago she or her sons was been nominated a champion of champion herdsman. That's great. So when you get over 1,000 animals, you'll be nominated as a successful herdsman. So we have the title 3 years ago, and has recently also been nominated for the provincial champion. Okay. Overall, we think it's good. So as a motivation. No one knows the economy or the money. We don't know how that'll change. But how about the environment? Do they have any ideas of how they would improve getting grasses to come back? Ингээд хаасайгүй одоо энэ манай өвлжөө энэ ч одоо мэдгүй чинь дандаа ингээд хаад гашаа бэрчлээ шүү. Малын бэрчээг бол. Тэгээд одоо малтан хааш явах юм. Тэгчихүү шүү. Now becoming more harsh and different. Дандаа ингээд худалдаад авчихсан газар юм. Campsite, there is people building big fences, and by these actions, the mobility being reduced, access to the pastures reducing. Okay. So pressures on urban. So does she still move, and how many times a year do they move? Агуул одоо яг хөө одоо бивэл энэ одоо ингэж яваад өвлөнд буучна. Тэгээд ийшээ хаваржаанд буuna. Тэгээд би тусланд буuna. Энд ингээд хаваржаанд буу. Хүүхдүүд мал аваад удид тоосон явчихна. Тэгээд би яваад хэд арын хараад суулж гин. Тэгээд одоо тэгээд I moved 3 times from here to the winter pasture area, then to spring, and to the fall here. But main herd during that time also moved additional movement away to looking for better pasture area. Okay. And when did she notice the fences start to come up? Like how many years ago? захиулж болсон дараа жилийн босчихаар босчиход ингээд хойноосоо одоо бүгд агшаа ингээд дандаа худалдаад авчихсан. Газар энэ сайхан газар заавал дуусах. Дандаа худалдаад авчихсан. Одоо манай тэр
It's private. Okay. So yeah, could we ask like what's their relationship with their neighbor and how do they share the common resources? Тэгэхээр танайх одоо энэ бэлчээр чинь бол нийтийн шүү дээ, дундын ашигладаг бэлчээр байгаа. Тэгэхээр энэ хөрш байдаг саахалт айлуудтайгаа энэ бэлчээр яаж ашигладаг юм бэ гэж юм. Тэр одоо яг манайч одоо энэ талаа хамгаалаад одоо өвдө талаа хамгаалаад байж байгаа өвлөд ийшээднгээд одоо энэ хүнээр ингэж ижлгэн. Тэгээд одоо энэ чинь удаад муудаад одоо энэ чинь энэ манай туслангийн талд нэг баахан юм байж байгаа баахан амарт туслангийн газар нэг Танаас гадна нөгөө нэг айлуудыг малчин айлуудын тухай ярьж байна л да. Малчин айлууд хоорондоо бэлчээр яаж ашигладаг юм. Энэ хаваар ингэж харив. тэгэж тэгээд болохгүй манай бэлчээр ижлэг нь Хамгаалаад тэгээд нэг ийшээ давж усаа угаал. Тэгээд энэ хаваар ингэ хариулдаг. тэгэд манай үлдэг хөөгчдөг мал гаргачлаа малаа татаад ав. Тал талаас нь илдээс. Ингээд хоорондоо бас татвар гэдэг бас угтаа гараад асуух. Манай үлдэг идчихлээ. Манай ах руу мал аваач гэд. Одоо нэг сайхан уцаач төр амжид. Хөөе мал аваач. Малын үлдэг рүү гараад ирлээ. Тотлон идчихлээ гэх тийм. It's complicated. Overall, we try to protect that main core area, which is winter pasture area. In summer pasture area, we try to flexible to use it between among themselves. However, you could often hear that neighboring family may go to graze their winter pasture area in other seasons. And in that case, usually owner of the winter call to the other herdsmen, take it away your animal out from our grazing area. Okay. So tensions is increasing. Is there a common governance, the government itself, or the community, or just custom and culture To what? Regulate it? to regulate? Өөснөө хамгаалахгүй хүмүүс ихлооч нь баггүй. Хоёр голцсон юм. Илэт нэмэггүй шүү дээ. So Мэдхгүй. Хавьяас одоо өөсөө мэдчихэе. Тэгээд энэ ийшээ бол одоо энэ өдөр орох ихгүй. Одоо энэ хүн гавтгаадаад тэрний цаашаа гарчихвал мад аваач өвдөжчлээ. Гадар идэх. Гадаргүй шүү. unwritten local rules. Unwritten laws. Self-regulating those management. The officials really didn't really pay attention on that. Are they part of any like of that community pasture management committees or that hasn't like reached them? Мэдгүй маань хүүхдүүдтэй тийм надад бол тийм байхгүй. Тийм одоо баг гэж үгтэй багаараа юм тэр хаяа мэдгүй шүү дээ. Уцаад илэн байгаа одоо манай хол яг энэ гадарсан газраа байна. Тэсээ тэр додоод байна. Тэр нэг айл ялж ойрхон бэлчээтэй юм болохгүй шүү. Айлтыг Та нар бэлчээр ашигладаг холбоотойгоор малчны бүлэг гэж юм байгуулагдсан байдгүй гэж юм. байхгүй хаа мэдгүй бид Энэ удаагүй. чинь хувийнх юм чи яаж? Анда хой бос тийм чинүүд үү шүү. Тий. Энэ гошоод гэж юм ээж тийм биш тийм одоо ямар үстэй тийм би тийм заавалгүй. And then other lady says, well, since the last Байхгүй is private, мэрчали гэвэл бид сайн мэдгүй. Манай хүмүүс мэддэг баг. So it's not really something that they're involved in at all. Okay. So when it comes to the environment, and you've seen change in the grass and the rain and the heat, are they believing that the cause is because of people, or are they looking for their spirituality, their deity to intervene? Are they hoping that somehow the climate changes because of that? Энэ одоо энэ хурахгүй содод зэрэг хур чийггүй содод чинь яг одоо хавар чинь 3 сар 4 сар 5 сард одоо хур орж ивэл одоо энэ урмч урах штэ. Тэгээ тийм байхгүй гавсрагдаас ахилчин тэгээ яг хэрэггүй одоо 7 сар наадан болох одоо тэгэл 8 сард болох одоо тэгэл бороо ноод. Тэгээд одоо тэрийг гарсан ногоо одоо энэ жижигхэн жоохон ногоо. she Тийм referring утгагүй. main problem is lacking of precipitations.
in April, May used to be have a good rain which allowed to grow, recover the pasture. But nowadays have a delayed rains somewhere in end of the July when animal is already should be in the good condition. So this delay and she's referring that the climate change and delay rain is main reason why. This But for the pasture- future, what's the hope? The hope that intervened by a god or by government or by man? What's the hope? Тэгээд одоо яад ч мэдхгүй одоо би үл яах мэдэхгүй. Өөрөөх нь чи яхаа өөрсөндөө Тэг өвөл байхгүй, зун байхгүй болсон. Гэж одоо тэр нь зун чи сайхан нар гардаг үү? Тэр нар байхгүй. Юусоо энэ хонгис салхилд болоод ингээд Summer even тэгээд одоо the зун гэдэг чинь ганц нар гардаг л. sunny days, but nowadays usually windy. No suns. And do they think that the increase in herd size is also connected with the grass deteriorating, or do they not think that that's affecting it? Тэгвэл I don't know. Okay. How many families share the pasture, or how many like herders? өө одоо айл шүү дээ. Одоо танаа энэ нутгалтай газрыг ярьж байна л да. Маа нутагтай газар уу? Одоо манайх ч одоо энэ дээр нэг айл байна. Тэгээ манай энэний талд олон шүү дээ. Энэний талд бах олон айл байна. Ойролцоогоор хэдгүү Одоо мэдхгүй одоо мэдээлэл юм байлгүй дээ. Иргэдийн төв шиг байл шүү дээ. Тий. she cannot Тэгээ энэний талд нийл юм бол нийл гашаа барьсан амралтнууд. so on that side Тий. behind of that Яг энэ hill, манай there is энэ ордын цаатлаар баахан ба хашаа байсан байж одоо дандаа харамж тавчаа. Тийм. Тэгээ энэ яг энэ талд нийтэн гөхцүүлээ тийм. mainly that village are living the old senior people in that village. Yeah. Is there any social interaction, or do they all keep to themselves? Нэг хаяа нэг хүүхдүүд нэг хаяа нэг хурал хийж явцаад шүү дээ. Тэгээд одоо тэд яаж юм уу яа тийм Хааш явдаг гинэ? хаяа нэг ийшээ нэг явдаг нэг Уралдаг, багийн уралдаг. тийм нэг багийн хурлын нийтлүүдийн тэнцэр одоо юу ярьдгийг би одоо явах юм бэ. Одоо энэ одоо манай өвчний цааныг баахан гандан барьж баах юм байна гэсэн. Барьж байгаа гэсэн би хараагүй. Одоо энэ тог тавьж шээ. Нэг хүүхэд тодроод байгаа юм. Тий. Юу болж Гандан барьж их том. Одоо манай энэ мал ийшээ даваад бэлчдэг. Бэлчээр дээр үгээд тийм том When барьж they гэсэн. get the pasture grazing area, they're going to be built a big temple. Oh. Тэр газрын малчин байсан малчин газ худалдаж аваад тэр том гандан барьж чад гэж би ийшээ даваагүй. Би одоо гээд гарахгүй юм чинь. Тэгээ одоо энэ сургуулийн энэ тог тавьж байгаа гэл баахан пигт. Одоо тэр ийшээ тасун тавь. Энэний талаар тасун So тавьж land байгаа use юм change. байдаг. Urbanization. тэр одоо хөдөө барьдаг юм байна. Тий. And then Хөдөөний Yeah, хүүхэд тодорсон байна. so Одоо тэр гадар нутгийг дардчих юм шүү мөнгөөр. so Тэгээд тэнд нь баахан bought this land барьж байгаа. and going to build temple. Oh wow. Okay. I know she said it's hard to say, but Одоо гадарт орчлоо. Танах одоо нүгүүл манайхан тэр нүх. Гадар байхгүй. So they may Hmm. ask to not come to that place because it's going to be Privatized. private land construction. oh wow, okay. I know she said it's hard to say, but just like ballpark, is it like a few dozen? Like I'm just trying to understand how many people the land is able to support. Is it like a few dozen families? No, she probably wouldn't be able to that say. Oh, because okay. The main question I just want to ask is like if what they feel would help improve their situation. Like, is there some kind of government intervention that they want? Do they want to collaborate with other herders more? Like, what do they see as like something that they want? Тэр худалдаж тэр автлаа шүү дээ. Мэдхгүй энэ дахиад махрын чинь юу гэдэг зарцыг тэр гардаг шүү дээ. Бидний тэгээд буу хатар гүйлдэг. even government Одоо энэ залуучууд одоо юу ярьж байгаа одоо мэдхгүй. they themselves selling the land around of us. So Тэгээ одоо энэ манай энэ they help it. манай энэ өвлжөөгийн гадарт орсон гэж хэлсэн. Одоо манай энэ хавуудтын өвлжөө одоо миний бүр өвлжөө. Тийгүр бас гадарт орсон. Бас нэг нь авчиж штэ. Нэг өдөр ийд хөөх юм бэл хүн худалдахгүй ах уу? Гэхдээ зарах уу авъя гэв. Pasture Өвлжөө зарахгүй л гэдэг. Нэг өдөр ийд аваа явах. homeland where I was
Одоо тийм болсон. Дандаа өнгөтөд хуралдаа. Тэгээд өөрлөө юм хийдгүү болтой. Тэгээд дандаа гадаад усууддаг тийм бүлгийн утлын. Засаг дарга нөгөө And how does that make her feel? Тэгээд одоо хилээч нэмэргүй манут. Юусоо байхгүй. Одоо гадраа өгөхгүй гэвэл тэгээд тодорхойтой гадар юм чи гадаад орчих юм. Хэлэхгүй байхгүй маа гэдэг. Okay. Тэгээд том гашаа өгчөөд зараад бүр балцсан гэсэн шүү дээ. тэгээд гашаа дотор нь одоо энэ үлдэний нэг ингээд тор татсан байсан бүр модод тайг мал оруулахгүй энэ тор гашаа байна. Тэгээд дотор мал орно. Мал оруулаад малж өгөөл бөөгөл болоод одоо тийм байхгүй дахиад цаана юм байж юм. So even nowadays, some of our used to be open for us. Now we put fence and the animal somewhere gets inside, but the owners sending away that animal. And then the field of fence is now expanding. So next to that, So moving out of this area, is that a consideration, moving further away, or is it just being urbanized everywhere? Одоо тэр маань үтийн хөлийг манай хаасан зарцсан гадраа мөнгө. Тэгээд энэ манай энэ талд сая хаврын бахан гашаа өгчүүлээ. Тэгээд манай хүү тэгж гэсэн шүү дээ. Хүнээс судалж авсан бүтнүүд. Тэгж гэсэн. Хүн аваад өгүүлээ тэр хүн зарсан. Тэгээд манай үтээ тэгж хүү байхгүй. Эндээс нөгөө сүүсайл авдаг бол энд буугаад авдаг. Одоо энэ удаатай дандаа манай төвийн усууд авсан гэсэн манай хүүхдүүд мөтөр авсан гэсэн одоо мэдгүй маахал юм тараад ирсэн гайбайсан юм. Одоо түүх барьж идэв шүү. Одоо наашин түрүүд ирнэ хойноос түүгдэр аваад. Энэ утга мэдгүй. Би одоо мэдчихвээ. Одоо яа тийм мэдгүй. We don't know exactly, but our officials selling around all good area to people, and for us, we cannot leave it. This place because this is spots where the milk factory come to pick up milk from us. So that's why we stuck here. Yeah. Got it. Well, thank you. Does she feel hopeful about the future, or is it scary? Одоо би үлдээд одоо хэцүү юм доо одоо яад үлдээд нь таавар малаа яах юм гэдэггүй одоо мэдгүй. Малаа битэх хатан уурчин Төврөө одоо яах юм төврөө нэг тавсуух юмтай авах юм яах юм сайн мэдгүй одоо малгуулаар мань мэдчихэж юм малгуу махгүй бид амьд хэцүү тий одоо махны одоо боцоор махны дэлдэхгүй махна тэгээд одоо нэг тав мартагаа явуул яг нэг махаатагаа сүүтэйгээ байх юм сайн мэдгүй юм байна энэ хүүхдүүд юу city what they will do there actually, so any of the problems will come up. Yeah. And just the last question I want to ask is about privatization. Was that experience scary, or was she excited during that time? Тэр малынтай хөвдөж одоо яг гайгүй лээ малтэлтэй гайгүй лээсэн одоо тэр чинээс олж энэ малынтай хөвдөж зах зээл баснаас хойш юусоо улам хөмсгөр болоод юм болчихлоо шүү. Тэр маань чинь нэгдлийн мал энэ сайхан л шүү. Бүгд энэ цангаа түүнийгдэлт бүх юм хангалтч маань үгүй. Тэгэл сайхан л. Одоо бол тэр хөвдөж баснаас хойш одоо дампуусаар болоод одоо гадарч Yes, of course, we did happy to get animals, it's private. On the other hand, since that times the life is getting worse and worse. In the socialist times, we had a more better lives. Everything has been provided by government. Nowadays, it's becoming very harsh. It's worse. Okay. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you for joining the Harvesting Wisdom podcast. Click subscribe and like for ongoing insightful conversations. Explore our webpage for show notes and additional resources. Visit our guests' webpage for deeper insights. Your engagement is the foundation of our journey, and until next time, keep pursuing wisdom.